BJP Zinabur, BJP Zinabur, BJP Zinabur, BJP Ayo Lokun, BJP Ayo Lokun, BJP Ayo Lokun, Bharat Mata ke Jai, Bharat Mata ke Jai, Bharat Mata ke Jai. Parti Janata Party na hamza din final no khabai kubai lang sago Parti Janata Party na hamza final no khabai kubai lang sago Bande Matram Bande Matram Bande Matram Bande Matram Bande Matram Bande Matram Bharat Mata ki Jai Bharat Mata ki Jai Ambi Manda Zindabad Ambi Manda Zindabad Ini di Pramothaya Parti Janata Party o hazabi payment ini khali kok isa saik na rai di Pramothaya bomo post tong isa saik na link sini mo angka Pramothaya untuk tunggu office secretary bomo boleh misal untuk ya ai di Pramothaya tong lihat malah ang direct sampai mana sih orang buri gara ke tong syariah ke di Pramothaya kita sana itu Bharatiya Janata Party kita central sini state পর্যন্ত রমাই দাও ke রমাই নিয়ে বলো বস কাকা গই sampai mana bon ngomong nang ang buka bayi wan sawi dia orang buka buka orang orang maham dawi ini logo kalau besok tong jawab apa kita buat sekali mutar tulis di payment deh dia mutar ke tayo kita tahu ini nang payment ini logo wa baru rumah mungkin sekali kalau mau masuk tahu bu airlines baru nih ke tongai rokno baru nang tempat sekali masuk era sebab tu pengaruh nu bang sawan musuh bagian mulai direct sing Bharatiya Janata Party onu ini ya pasti jodoh pal ke sini jangan jadi nanti sih bos nggak awal oleh bang gue sakit makan kepala ini salah bagi lagi ke dan ini sini baru ini di Pramothaya deh di Pramothaya kau ini di bawah hama di bawah hayat ini kau salahnya kau salahnya jauh dari apa nama orang masalah yang mau saja yang kan orang mereka seperti masalah yang bawah hayat tang henti kalau saya salah ya tak kita tahu ini para roh berkelana sama di Pramothaya kayu tanah ya pernah dengan tanah kau kesalahan musuh orang semakin banyak lama yang kesalahan kita mau Parti Janata Party nih kor kado kota Rakhine nih mau kalau bela ini sasak sawi pun cuma siapa nih masalah di Pramothaya mau sepuluh deh tau ini nih nuk mau bersuka kita lagi hambai ini jeng 41 Ampi Mandal nih ketal songjak presiden langsung bisingtei 41 ni 91 vote wa kaisa lamsakmani panda khaimani bisingtei jeng tini nu khungkai nei ti Pramothaya karei chini Bharatiya Janata Party ni pidul mungo barok phaika asol ke barok ti khoroksa tongmani hingke ti Pramothaya ni office secretary ya karei tini Bharatiya Janata Party wa phaika tei kaisa nu khungke na kai thambuta to boi kai nukhung kai ni bai kai babuta tini sung yasak sobin manka tabo koke haisi tei sung kamani bangi guri gara ka tongsinai chini thani bo birudi kari kha abo joton dailai jak ge sung tabo koibani musukmani ge kabangma baro rok tabo bo kodre parwan sobui tongnai rok borok no sung kobogmani musugo phadi sung tamani bangi kising ni bu sangi tongsinai soi ni bu sakai sung tonglai sinai tabo di Pramothaya di IPF di holi jotan sung alliance sung laijak jotan thangsa khaiwi tong laijak aro bisingo sung tabo masobi nei khang ke takhuk ni busa ngai tong ma hai mangke soi bu sa ngai sung mudi jini tei Bharatiya Janata Party ni pidul mungwa sung tong mani bangai ne jotan ni thanibo koijawo tei ang moi tokhayo ni musugo thangnai 2023 25 तारिख जुलाई ang Bharatiya Janata Party hamani
আপনি সিমি সারসা আংলেংলা হুই তংফানো অরনি লোকেলনি তেই 41 এমপি মন্ডলনি কার্যকর্তারনি আদর্শ তেই বরংনি তাহস নাই তং মংসা মনো নুবে আনি বুখা আসক হুই তংই মালিয়া হাইনি হাই আং তিনি মা পাসা ফাইবিকা তে আপনি ওয়া আং সমাই তাংমানি দংগু খরকসা না জকনো না হারনাই হনে তে তিনি আং খোলা সাwo তিনি ক্যামেরা বসকাंगो गोबां बरक रक आनी थानिबो कन्टेक्ट दंताबाबो कयेक दिन सिगाङाव जोंकक सालायजाक डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट हने एमपी ब्लक कमिटी नि सेक्रेटारि हने अमाय बरक जोंकक सावि दंगो बरक रेडी दंगो हाइन बाङै आं समाय तांमानि एबा कक रमानि मासा जतन थुङै आं नाहनाय हनै तंमानि बाव साम ताबकनो ताबक जिनि अफिस सेक्रेटारि दा अलिसादन नाहमानि बिसिंदिनि आनि मिशन ते भारतीय जनता पार्टी 41 एमपि मण्डलनि मिशन जेंजाखा अमनो बेलायके हामबाय जतन भारत माता की बेलायके हामबाय दिनै 41 एमपि मण्डलनि बिसिङाव 51 नम्बर बुथ अरसिनि देवतुल कार्यकर्ता दुबाई दिनै 117तम मन की बात अनुष्ठान वो अनुष्ठाननि परेव अरनि जेसिनि कार्यकर्ता दुबाइनो कायसरनि जयनिं सभा उनखा इनकेसिनि भारतीय जनता पार्टी नि जे आदर्श नीति न हामजागै सिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई न हामजागै सिनि त्रिपुरा सरकार नि माननीय मुख्यमंत्री निबरकनि सरकार परिचालना हामजागै दिनै विरोधी दलनि दुई फेमिलिनि 5 भोटार भारतीय जनता पार्टी वो साबेन भाई এই বরকনো आनी 41 एमपि मण्डलनि पक्ष থেকে बेलाय बेलायखेनो असंख्य धन्यवाद मारो ताई बरनो नामजाकसो ताक बसकां बाहायनो सिनि ताबो कतालके मण्डल रिफर्मेशन नाय कताल कमिटी खाजकनाय ओ जागारावो बरकनो जागारावै बसकांगो सिनि संगठननो जाय के सारथि सामानाय आशा विश्वास ना थैंक यू माता की भारत माता की मोदी जी एमपी मंडल